Bije jumai marsi kalo kle saba samba fla ani mugwan saba mali kuna fon jabaran la jebgo amun me on fle sangan awati mali kono fakata se mali ko wana ma anga bolro sro fe mali kuna fon planet ami o foni nga o wali mando dante felimina awe sigile ka bam nga kuna fon mi makono wati sira o bismillah kuna fon folo fangati gila mogolu kon keleno ga kangal gelenda kulu marfatu wan chela benjokului lumnu mega ke sababli kanga jamana o baliga sigin sharia do lu kon nana kuna fon flana sharia baju no de projet de constitution ali kon kuma cha ali no kosbe femi critiquer lo wala fasalito menno ko silima ali fanfe ni kuna fon no belaji lemina wala abal mamso ana dem so fe mariam kone o bismillah ko kura flash info ali kenika Mali gouvernement no fangati la mogoy ol kon keleno ka kangar gelena kulu marfatigu ale ni chela benjoklui pemi benga seme wala wala ali okum konnana communiquer mingono mi tereno blala février kalo klemga annani samba fla ani mgon saba o temenina ada la gafo ko wale do wesina mi ga anga jamana o balinga sigi kado sharia do ul konnana saben ko tuguni ko mali keleno ka fele ani ndabali belaji ntige wala sa basigi ale ni kana obsiga sabati anga jamana fantana ni belajilina choyamina antu anyifo onyana chomina shara baju ko kibareola no de projet de constitution ale koni kuma barika boyane no kosbe femi critique la oluka la fasali tomi menno ko cinema ale koni yaira communiquer do kono ko jakulu o min sigira senga wala saka seben dafa awakulu kon ngala yinu belajili madafa ka tura kilendono ni ma min koni o lawalela seben konana ni o mi kera octobre kalo klemwa ani wolonvla samba fla ani mugani fla communiquer in konana seninga ikoni wele bla critique la o belajili ma ko belajili ki janto ani jamana o tagabulwa u kana seka durugo nyogona chokoyamina Bingani mega ke anga jamana konnana sangan awati o kon kera sababu ni nga do fara masutalon olu ake o konka o laba min kera do kun temenina kani bonzon ka ofeno ani tabagolo bajangara marala o kera sababu ni nga machama bo u dagaro la ni nga tu ukuma dogu yoro werela ya ida kafo ko bibina utay gele adan o konni al nasoro wiliga jo olu besina wala sano ko yabsiga do uka kula chugoya mina yoro so kan konana Baski balia o kon kelenu sababu kama chama ulu koni bo udagarola u kon mega balu gela bela jilin konana balu ko gelew jisan mo gelew kalam o kon ye gele adamai ube mun kono ni wakati na o gela kelene be bajangara marabulu o konana jamana chama chama fanfe nim bingani wale nu kon kelenu wa ke sababu ninga ma chama o de bo usigorola u kon mega baram senu neke wala sa u kon misigu dayin mesoro chugayamina nga obenata ubiga wuli dake kanyeshi jamana nyemoma ka felani dabali belanjilin tige wala sa ubisiga segi udagayorola choyamina tumutu ko fino kredo konitira kanyeshi sola suma udagayorola arashan gudam osiraka nobe tomoktu marabulu ukonana mafla ulukoni onintora la machama ulubanala uluchela ma sabari konbino nolu konita juara kosebe kuna fani mi ambolo akuka ayre la kafo ko jatiga wale mino na lebi islamia ukofo ukun kelenu ka bagabalike kugu mabo solda sula ni kilometre tan akei awa be nyinga dogo kun kelen hake ukon bomma chama ulukon ye dugu imbla ninga tayoro wero ulla ame dowde ke alaka baski sabati anga jamana konana Mali kuna fan TV direction commercial mo bi ola don yo mamnu mi na be fi aga ferifi on liga la ko do walma aga chagedo abe nega judisra obama anga igran sanflala Mali kuna fan jamana la jibgo ni kuna fan dama nanen timi on bolu ka do okluka ama foko o kambe tene do kuna fan kuro ulu keneka